Awumina ngingema womaskandi, awumina ngingoma womaskandi, awumina ngisikweletu womaskandi bebelonke. Nina benkosi nina besilo nina makamdlekombane kulo lonke lingamthaniya kulo lonke likaphunga nomageba. Ngicela ukunimengela ngifune nginamukele kusona station esikhulukazi Mlaba Media. Nibingola iminako mfoka ngeshengeshe umnikazi wempuphu lapha ku YouTube. Usungababuza bonke abantu abangama YouTuber la eNingizimu Afrika ubuza ukuthi ubani umnikazi wempuphu bayakutshela ukuthi umfoka ngeshengeshe. Sikhuluma ke indaba enkulu ukuthi ke sekuzoshaya lezo nsuku zikaGudi madoda awu masidudula insuku zephasika and bayakhipha abaculi kubo bonke abaculi abazokhipha umculo esimlindele kakhulu uyena uJaiva Zimnike madoda suka umfoka kukhanyeza phansi enquthu lensizwa ke siyazi ukuthi umholo wayo lapha na iqembu MK47 izokhipha ke album ke yayo ethi Bangihlinza ngiphila inengoma ezo14 le album isebenzisane nabaculi abafana lapha na Mroza uSanele Shongo Thokozani Langa uShomixaba nensizwa ke kuthiwa ukwazi Nsele yakhona ngapha enkandla eyake nje yasuka nje mina vele yayibiza ngobaba wethu yayibiza ngenkosi yethu ngeke ngisho ukuthi ngiyoke sihlangana ngelinye ilanga ngiyibuze lensizwa ukuthi yona isimboke ngaphezulu kwami isedlula mina ngenkondlo noma ngoba hayi awuthi ngithule futhi sizokhuluma ke indaba yokuthi ke uJaiva Zimnike ukhipha album le album ungangazi noma ukhona nomntalapho ngoba ngiboni kodwa ukuthi ukhona umntalapho ngoba lezi ngoma ngithi ngiyifunda ungenzela phansi uhambisana Thokozani Langa inhlonipho nokubekezela Bangihlinza ngiphila kodwa ke leyo ngoma ingoma ethathiwe 9 minutes 42 seconds yona lethi ngiyofela khona ngibona ngathi ke a tribute to umculo kaMaskandi lensizwa ke ngicela ukuzwa wena uvo lakho ukuthi ke ubona kanjani kule album ezophuma uthini futhi ngalehloko ngicela udlule ngo like no share no subscribe.